tua hi screen cancel le cho Tumota. namu thewa le tua hai cái nón kiểu một tay okay okay bullish engulfing tu ni het tau na le bullish engulfing ki ti chu candle ni thum chu candle khat in aban hum de ti na ya na chu hin tin bearish engulfing ki ti chu candle green thum chu red khat in aban hum de ti na chu candle tam ta sanga khat hiung sao rồi na ti na chu revise hoi ta na body lo class notes na copy ji lo wala ni het lo di cho copy ji win lang ai khat di ta ye chu choi na ba hat ngai chu aban le lai hi blue ji ke andar ki ti chu ta bang doji ke andar hi ta bang hum pha le market na hi kal dham ki se thei poi ti na ya dragonfly doji ki ti pha le noi langa ko na ti ta bang bang ki form ding ti dragonfly doji ki ti na ya hijun pi wa sam ti the market hi hung kal di tai ti wa sa na dragonfly doji abale ti ta bang bang opposite nang form wal le hina ko na rejection chi hung ya cha market hung khili tai ti nei cha ha ki zu odi yang nan jana chu hin tin chi graph stone doji na tu a se tu ya ban le morning star ki ti pi nam tile morning star la chu morning star candle chu ki form tiam tile down trend market ang ki form ding abul pana hi candle lin khat great candle khat ding abana hi red or green candle khat ding chi chu kholo red yang the green yang the abana pawang hi red candle khat green candle khat ding pichi aning langa pa to hin asai si mani ki bang thim di pichi candle ki mu phale morning star ti na hin market chu kal to tai ti na chu anoi yang market ang form na wa na revise ya banle evening star chu pitinam tile ajowa opposite chu market closing line market na hi red green candle khat chung ki form ba abana he green jam red jam hoi chi candle na kholo abana pawang hi red candle ki form ding same size pa chu ki bang pa chu aning ning te ni size ki bang na same size na same size hung ding alai pa hi hung chom ding alai pa hi mani ki khat sanga niaw jo dina te phala chun chi evening star ti na hin chi mu le market ki zo the tai na cham la chi ki tai na le asang ni explain to ban la pin bar chu pm ti le pin bar ki chu pin bar or bully hammer ti the chu hammer ki chu pi dinam ti le si chat ba mo he ti na si to chu ti mam ti le time ti na ya ita bang candle hi red hian lang le green hian lang or red hiang le hong ki form in ya hele market kalri tai ti ne chu amani hong ki applicable na ding chu le market he su jing lai market na hita bang candle hi in mu kha wa hele na market hi banga ko na kalri tai na ne thima ta banga hi chu hin tin aban le bearish pin bar ki chu inverted hammer lang ki the chu kholo chu langa hi ti wam le ga le ban chi bearish pin bar or shooting star ki chu pitinam pile kita bang candle hi na inverted hammer lang ki the chu kita bang candle hi market chi su inglai anoi langa na mu wala bang chu applicable loading market akal to jinglai chu ita banga hammer hong ki muwa hile bearish pin bar or shooting star hong ki muwa le ichi hi it can be either green or red no problem na ji pala sun market hung ki su ta na touch na le shooting star at pa chu da kal to jing di ya ei cha chung ma ko na rejection chi ti nei cho line south a home tender body velo chu hita bang tender home male market atung nga chi lai ta bang tender home male rejection chi he ti nei cho na
rejection chi ya candle hi hung to lo cho ai the market hung ki su ta ti na cho si ta bang hoi ye the man confuse wa first time hi na confuse yung be se beta chi ga belo chun bullish and graphing cha summary in board ta chu tu chana class khada chu bullish and graphing kendar kharung ki form a market hung kal to ta abanai doji kendar kharung ki form abanai berry spin bar shooting star ki form ong form a kona be abji wa berry and graphing kendar kharung ki form ki open market hung khista abanai hema kharung form ki na abanai hung kalta na le ani tia jo class no hoi na kiji ungai cho monday ni no la hone kiji lom hoi tai ba di he notebook agi ji dominang color pen na hoita inna tua color pen na hoita sketch pen ho kon kiji bilang hoita copy leu chun na hai mil thei to jun choi hai mil li to pi chu chu khat hin tin kendra stick ho chu revise ga bo nga nga wala aban le rawa kaza bang mala chang hoji dan ne to he chi chipa nga bela chun harami kendal pitina ham bulis harami beris harami tium ya harami kendar gidi chuile kendal nium ding anu kendar kharam ding baby kendar kharam ding na acha kendar ti nai cho ale market his fu inglai market na chu bulis harami gidi piam tile red kendar kharam ding bana green kendal ne kharam ding na anu kendar sang nya zo hitaba mon kendar hi market his fu inglai market ang ge form mal hin assign chu piam tile reversal signal sa hin abana pana market kalita ti het ta cha langai ki to the na le anan buli sarami na apale beri sarami ki tiji pitiram tile market emerging lai market na chu market emerging lai losan emerging lai market ti tate ake jena ngai kendar red kendar khat abana hi green kendar khat chigri chipa green kendar hum inde chipa hi amban chu chipa hi reversal signals tabang hi chu abana pana hi sorry emerging lai market na chu hile chi chipa he green kendar hi jing na le emerging lai market hi achuna le green kendar hi ding abana hi red kendar ne kharam de chi hung ni le market chu abana ko na chu chia hi chi pi kendar han pile beri salami kendar hi market hung khesu ritai tina chu na le lai thu chang ki hoi na mon ki simin nang hoi la so na chai pa ya civil bully semer roten le khana ki tizol bottom tizol top tinai pitinam tile emerging lai market na chu red kendar khat to green kendar khat size ki bang khat hum pha le tizol top ki ti chu chi tizol top na chi hi tizol top size ki hung ki ba ngi ya le kendal ni size ki bang ni market emerging lai market na chu size ki bang ni kendar khat hum phoma chi hi green kendar hi ding chi red kendar hung hi ni ya le market hung khi ritai tina reverse signal abale ahi swing lai market na hi agree red kendar khat to green kendar khat same size chide ni hung kho mala market hi reverse signal an board ta ti ta hung kal ta ti mes tizor bottom tizor top na cho hi practical line bo phala nan het che de chu chart ho nan ni khat phala na chibelo chu tizor bottom tizor top chu green kendar ka jing chom kha zo hi green khat to red khat hung ki bom size ki bang hum abana hung kheta ahung khi jing la hi cha hi size ki bang khat hung na am nan chu size ki bang om na hon ki bang adin hon nang ki bang na le ya ko na hung kal kita na tizor bottom tizor top abale bullish spin bar to bearish spin bar ajo explain ta chu na are three black cloud pitinam pile sorry
3 black crow ki chu red candle hi ki zom thala thum hum de na chi si sa chu market ni bearish ya hi di tai ha hi ti na sa chu ale 3 white exposure chu green candle thum ki zom thala hum de na le alo pina le 3 thum ki zom thala ni le diagram pa ya bearish mari buzo candle chu ne het na la diom kelo mari buzo candle ki chu achungo achung amei hum lo di ten hum lo di na are na pang chu iti amei hum lo di ten ni to ka ji ten ni chum lo di chi pa ham de na le ita bang candle hum male market heading tina ita bang candle hum male market he kalding tina na candle ho siang revise try ta bang ta la na le adang do ding ti ne het na do no mo anja copy a pen chu na sei go pen chu hin sei tong salpa sing na copy a pen tu na copy hi tu a hi ke ho in society ta ma ka boi pi go wa na masanga hi account management kana bol account management hi le ki pop siwaji hi le chu ka dei ana copy trading pa ka pat go wa na to a hi copy trading pa chin mu thei wa copy trading a hi amdan chu tunia hi mi na copy na ding account hi society ta ma ka hono ya chi hi account ni mana khatpa hi le 20,000 30,000 account khatpa hi 20,000 account 20,000 pa wa hi sum ka na hi wa 52 nya hi chi account hi ya 30,000 account na 30,000 na le hi che account pa ka ki patwa hi che account ki be tu hoi $3 $2 $3 ho ma nya kharo ma hi che account ki be tu $55 hi ya na aban le khatpa hi le punya se ta ham salpa tunia se chu sumkong trading ki ti khani kai khana chi pa hi le hi chi pa hi le 50,000 account hi ya na pa le 50,000 account hi ya hi chi pa hi le tunia hi 107 na hi chi amnan chu no hon jang amnan chu ka thip ma sangin trading ka thip ma sangin na copy ngel ti wala chun set amnan chu app so in honjo phale setup copy na ti diu ila he deposit ni ki bol wala hi chi account ni ki copy ying de na khajun phale nangin commission sumna ki draw phale 50% commission ni kat wet automatic na le abroker ki jang te to hilang abor pa thamat a ki hop ding tin na hi kana target hi le $20,000 target hi ya sang som tin hi chu amnan chu na to ka bol ko dan hi le ni khana sum tum tam da loading hom na dal ding na ni tam ta bol pi ding account management ki bol phala mi khat chang chang ki bol phala ki pop si wal mi sum ki mang pi ya chu na ji pa su loading ni tam ta boarding hom za cha be tung di na tu nya ki be tung hi che account hi le 107 hi ya ale cheng thum cheng ni tia he velo chun agree rate khat bo se me ta lai pa bo se me tan adang si chu green ni wa tam na chu na chu copy trading ai hi 1 lakh account ma na 1 lakh account ma 1 lakh pa hi le ni khana target ding hi 2,000 hi ya sakana hi 40,000 target ti na ya 40,000 a chum ho chu aki bor pi ho chu 20,000 tabang chang de na copy trading pa hi tu le to zero copy ya muntina seminar ka nei jing wa na tu a he chi tu a he seminar ka nei jing wa chi hi society ta ma ka bor chu mi copy nom nu le pa te ya khat lo the te lo ho ta ko yang la copy the account size ni pen chu le 20,000 account 20,000 account pa chu anyo pen ya chia chu le khana hi amo ho hin profit ki hop do nu nga hi sang li ta bang mu the ding wa bol na ti target cha sum piu thilo de na hom za cha nai kha kha de tu nya hi le chi pai le $55 ya ti account ko man copy na lo pi chu mi a copy di ho ha sum ki thunu ngai wo account hon pi ngai process ni kha na na ti chu le copy trading thu ro mi da nga hi am nan chu mi da nan copy trading bottom tam chu
most popular ti hong velo chun chipa he mi sang gup lamin copy cho ai banga ave tung velo chun cheng khat ding lo cheng khat an man chu na chi chom ma ho ai khat nan chu international player dana ki ya wang wa chom nan chu yung local hoi tai thi wala local player hi wang wa chu boi lo na chi chu he IPL na not su phatel ji ona khat ve na nó bị gì ra ta Monday ni lang be la kon hoi tan not bu go to hoi tan ki ji do bo na ati lo ha ki ji do nang ba le Monday ni lang ho le be le chun hoi diwin khat go te na le ole ole okay na sim lo wa le do din he lo di na sim lo cha nge Monday yang le topic than pan daw te ole jing su ti ole le ole ale le mang pho te nó